tapo ia lo tatou tiro e le fo e fiafi maruia ia malole langi baba malole soi fomoa o nga tono fa nga luenga le fo ma yaso ia malole pale malo fo le sui malole totua e le ngate le malo ka le sefa pe fo ile tonu atoa fa fta ia tatou lang suo nei por kala por SOALEPULE ia ele fa ngaloina lo tu wanga le lei wa fo no morio o le nei o nanga tonu monte malawa ele mai mo fa fonga me se foi o le silata po ia le tru le fiafi ia o le fa to a mo sa va no tan kala ma ele fionga e mi sta nga ruenga te tele o tato malo le fionga fonti ia po le to fa olo ia po le fa rutanga ia sale au le pe ona ilo ai ona pa inga walu ale wa vene me min star cabinet el fenga malo fo tau mai la wo fionga malo le soi fo moria ia Kau fai malo wala ko o mai le ia ke ko mawalo la le dai fatara fatu le pa ia maulunga se tatu tino o le nei aso ia fa malo le folau manuia ia fa malo fo ile tawata i fe au manga luenga pe ona tofia ia tatu u malava ai fa malo fatara fat malo le on sa o le ngang faftai o no le se ngai le parliament mana fonusu se ngai for cabinet malana fono e faftai fa no ino te no la fionga te fionga ai o no wa va se nga fo ta tele filo e sa tele ta te filo ai o le i se e atu le malofo ia la ngo fo shopis o no fe ka ki filo ai malo la vale on sai foi kaua foi o ko kiuke dai longo pueri ai foi o tatu tunu ia ingi maka upu foi o lo e ka penga mai ai o ke kau kari ko ia lo mai ia o ia le sound wa va ya tu ile fa lave pena tu le mel motele sala faye e ia mo ye te lo mtanga wenga ele ngata le LTA e fa pe fo il suavai io il mal sang fa el tise e pe la faisi mama fo le venga le fa ngai malau fionga ala matau lo to fa o loe o le fa ta savadi le do to sanga talunu to pale mai pi fo linga mai o ninga ruenga o le van ton fa tino mo le vanga ele le tudo ase me pe sa una wale na e asia mai a fela wa se singa fa minsta ia ele talnoa ia tatou nei ma tulaga foi faanatula faapea aua i lau vaai le asoga o asiasia tuai ia ele o pei o se mea fou foʻi lea kai pei foʻi o le tulaga le agatulai mai foʻi i falavaimauga ia ae ina ua tulaʻi mai ia le faavelave le aso lanā ia sa tam fai lava e sa ile se au wala ngai sa vai peta ia foto ama ole aso na so ai ia o ke era va usu tapuala si o walo e vai o vai ko fo ile po ma vai alo fa fo i si mako au fangal wenga ia o fio o ia o il ka o so ai ia o ke lunga le va e wala o mai kai pan mia po feo ia o fa ko o ke lunga le va o ke alu o se mai ia le me ko nga ngo video kwai e ke alu ia sa va i se va ai mai o fa ko ia o ke pole la o feo le mai kai pan mia lo wa ia la pawale le nga fa aftai le di foi le o le ai se soi fu mai mo el sa no a o le va inga le sa o va ai ia o le anga le ia ma le lo fole tua onga o le vai ia wala wasu e ale me sa o le vai la ko e fo i la ka kilo ia le tulanga nga e pe a o faia ko kere ka o faia ku se nga duenga fo ia name tanga duenga mali o le swa vai ma le IPC ia ma le RTA ia ai sa nga lulu i le po ako e kau koe ai ia se kulanga fo ile ia fa wa pe fe malanga inga al marol tatu tunu ia mal fa fo i ole o swa vai tau mafa fa penga fo i male kise ia mali ai maka o kia fo ile me ngo ko vai ia
sa whāua pēr fo i lea le ngā wau mga whaila wasi singa ia e le mapu fo i le vidi aku ma wala watu le whionga ka mai kai pāmia po le asikulang o iai ia ngā pauala uka linga ka umai ai ia e mga umia le soso angel malo ngā uwawa ai fo i mauta malawa ia ua whale tono ai sa o kilo fo i lea i le kele o whale pisa fau le fau lungo le ongyonge ia mangkuala ua le va le iloa le piko i lalo le vatu le pisa ngale mukia ama le palpala se tulou le whafonga le tunu ai pe ole ngongi a koa lalo pe ole mea nga mawhai o nga whaingofie o nga whakamaia ia mauka malao ngisi fo i o nga i ainga ia o nga mako ka milorole ia iuka i vai ata o inga ta pualanga o vai ai i mole o le vao vo i le asa mai iuka papo viva tu whafonga le tunu pese tsunami ngau so mai lungo o vai maunga sa ua ala ia whapenga ia o nga saulola wale o wale nga fakia e kama iala a ia ala vai iuka ala sima ia pe masalo pe ongo ia ala vai iuka ngai le wala le waku i Kaupatamea i vai aka kaupakamea ia au solo i lunga o malo sikere vai ia o nga kau mai lola i lunga inga ia mangkuala e mau lunga le anga i o i patamea ia sau ai lor marifa le anga i mai fasale o i ngala ngo vai wa sala lau mai lo mare vai ia su e mai lo le o so solo mai vai fale o vai ainga i fasale anga ia o lea kau mafau-fau fo i lea lau ia aku pēla winsingi a le hati ia mafau-fau le leipo le akongua se fofo mta upu nei ia awangi koe kula i mai o le sia mea o kilo fo i lea iai ua e i lea lia pesa iai ia so ia e le kele i se kafe ngaru ai o ngofo ale mo mafau-fau wakele wa savaringa iuka wakele o ainga wa faula ko fale lungo ala vai kuai yaso ai ia male mafau fo ile wairenga o fasale anga e o fo i de mako fa ikuma kulang fa penga isalenga o ke ia le papa mai o vai fa pe o le melanga kupu ai ia wa poloka lola ma le alia le sa ma sa ke yaso ia Wale wi fale o le wai ai fale ma ia ma ke le isi vai ngolo o fai aki nga ia ai ia o nga oso mai lola ia le vai wa sala lau solo foi le ia ai makau kia ken a le me mali ai e ngare kasia le aso oilo e o foi lai mali o li o le aso nga le aso le kupu ai ia le kafe nga le ko kia o lunga le ala sima foi e mari o le vai ola fo ai le asonga ai o ke usu aku i le kai o so nei ma se me ko kafe ka o vai ko a foi o makua makuku ale ia le vai le mari o ko le vai le o makua marosia o ko ai fia singa o fo i le me sa kula i mai le hotel le mo ke de sala fa le mai se ala ia si tu malo le ia ke le ala ngai ko inga mangai lo mako sa mako faso ia mal kala lava le wa nga vala au ku lava ele mapule vala au ko mai kai palmia por asi kilo ia fa mo mia se so ia ola sawanga ia e kaungu mai loi i wa ko sa wala fiafi kaungu mai lo se li poki e fa ia upule ngai ia kanga luenga ia fai mai po la se tau e fale le ia va nga le o sala fai ia fa me se fo io le kulanga o me sa fale nga e le mamalo le fo le tunu o papa au le va nga mo ke le sala fai ia
O lela sa avakwele mako karsanga fakasi male miska o sio manga ile so fongo kapeneta. E vakula ka wala kula lo le TMO. I sefso soang. Ya lalawa fa nga solo le fa tano ina na fo imta upo. Ia male ka komkanga wenga fo ele pure ka ko kupe. Tanga lotu. Ya ai kakalo kupe ka ko leva engol ka ko atunu ule sa fenga mi. Ia ka poi mai ma kakalo mai le ai ole o karikongu lava le o koe mamao. Ia ngo o kule sef so swang. Nga lenga makwai o wo o kulava. Kako whakalofa. Ia makako wha ma whangai. O ngore me sa kule mai. Malo fa whaisang noa. Mana tula u fionga o le itola au lava ia lo tau tanga ruenga o no awala. Au te losi so manga o te le puna vai pea. Ia o le vaenga lava na i le sio so manga la fo ie e kanga i lava fo i la le tūlanga. I mea ia po a mafuanga e mafuai o ngā malosi de kafe whapeo o vai. Ia e le ngata foi lai lalo le TMO, mankua foi lai lalo le vaenga le TMO o tātou, o le vaenga le vai le sosoani i ainga ia afia. Mangisi foi ia afia. O le lasa whatatano ina nei i le so kapeneta. Malo whaftai. I le mātau lau o fionga i lau asisinga ma mole mauina fo i le mo tele salafai. O fese fio anga i lau mātau. A mese tele o fale na fia ma mai ono mo o mia lava i se fsosoni vavele maro nete. Te lo sei pipi lava ma lano ia ala fanga sa o titila o iai ia masapali i le anga ia tui. Sapali. Ia o ka vai ai. Ia peanga o fai aku. Wa vaia atoa ia le na atu atoa. O lisi mea sa o vai o ke kau o fofo i le mala o kiru kilo. Wa iai ia lia fou. Wa kula i mai ka whenga ia. Mai oka se maula lalo fo o alia wa kula i mai. Ai leo se mea i ingia la vai. Ia o le alasa ka mo fai a fo ia sia o fo i maka ngā ruenga o le vai o le kise ma le LTA. E koe wha fo i se kūranga fo i le inga ia mawhai o ngā whaonga ai le malu le tunu. A o lo kuaku le mata upu lea ingi mafau whaunga o insingia. Ale LTA. Po le a se whainga o le a whai ai inga auange i koe kūla i mai whaenga lea. A o insingia ta puala. Ia, a kongoe le o mai loa inisi o le malu le tunu. O insingia o kengi. O kengi. Le mea nganga momo e alo o loko whale o lo whai ai. O teine o ngalu lue le po a ko kiki a o la e whenga lue. Ia o ke whafkai a kua ia siau whangau. Ia koro la ka ua ko siau whangau. Ma lo lava ngalu lue. Whafkai lava le kau kua fo i le mamalo le tunu. Ia, ai mai se fo i la ia le kamai kai pula la TA o le li pula le SWA o le li pula le BC. Ia, o le ala sa kau la mua lava i le kau mwhainga fo i o le sosongi da. Te lola lau fionga o lai wa toe fo i a i le whangasolo ingo mea uma a o lo whao penga runga whanlei. Ia, o le asol nei na tula i mai ai ia le whalenga ino o le vaenga po whaatino a tōna ngā luenga malam e ngā koe whaunga ina lava awala ma i le pō lava na pea ngā whai ako ngā kau maui lava ma vai le afiafi. Ia e whaasolo loa lea i o ngā luenga. O e watu ai fo i le whaamalo i ngai konkarati. Ngai kakawhai ngā luenga i konkalake whai awala. Ia sa whapenga fo i ngare momoe ako malako. I le kaumwhainga lava ngā luenga. Ia pe o kala ku nga te por. Dai. Ma lole to fai la ufionga. Fa ftai fo in ile tala oto la wase singa. Ia awai ole mori mawola lea ia ole wa e tonu wa ma e fioi. Se sila fo i vaenga wa fio lo tatu tuno.
Ya te lo ele na ola mtanga wenga te lo la ai me mtanga wenga le malo. E tofu sao umal fafita o le utu lai mai. E na mo se lo so tenga mal minstao fa você. Ya wale fu sa fio mai ma. Fa lo mai kupela nga vai. Ia o le ngā le sa ma karango o ia foi la le sa wha awala mai tal sanga i tono le kapeneta. Le foi la e ngalue mai foi ia le fionga i le mista o se seo manga. Pe o ia le ngā whatonu foi ma sosoani a ngā i ainga ma tulanga whapena. Ia o le ala o ia teftu na. O le ase tau tonu o le ma se tulanga me tau tupe. Ia, o la lava ua tuatu ia i le mista o se manga. E sila toa i vaenga lea. Ia whapenga foi lai le tūlanga o whaleaonga. E foi nei whaleaonga sa a whaleanga ina. Ia o la foi whapena foi onga lue mai ei ia le mista o aonga. E le tūlanga lina. Ia, au tino e le vao ia i le anga le leo le tūlua. Mese company. Foi le mo i la toa fia fale ma. Ia, e whapena tātou soifuanga a tapuala e tātou te whapena kau ke sosoang iai. A whailava o se whinangalonga o iei tātou atunu. Ia, e tu watu lawa ele lātou loto whaitalia ma le angari lei. Ma so lātou fo ima au sosoani. Ia, e vi ia le ri pe a o se tūlanga whapena. Malo whaftai. Whanolongo i le taulumanga le fono. Sa esta se o sui mai ano ama. Ia pesa fisiringia la uafiong. O na ua au le na ua le. Fasolo atu le ai le. E alwa ngai ol mla manele. E palasa sinsila la uafiong. Pe ono a fed fai tu le. I fo fuanga mole fa leo le wala pe ona. Fa tino fo i le tu o tātu tunu. Wala la ua umanga ngai ai le ftu na inga wa umafuanga approve tu langa umafa pena le tu sasai. Ai o loo whaasolonga a mata i a susuenga insinia. I le tau mawhaile e whaise tūlanga fo e fo i a ele solo. O atu maunga fo e onga e laka fo i le awala. O la ua i a ile vaenga tupe ma le tūlanga whapena a o lalai a mata i le insinia le lato ngā nuenga. Ia ngā whaasolo tu fo i la i tūlanga fo i o le whalere ingo awala. Te pefu awala le anga ia tu sifo. Ia onga ma o le si me mo ia fo inga o le malai valele ia a o i le tu lea. Ia lo o kere fo imo me o atina e fo le kau onga le awala anga ia. Ai ia lava pale mai pea le kako mo kako kule se sai. O lea lava i wha solo aku ia le whakingo ngā ruenga. Malo whaftai. So tai lava i le mtanga ruenga le tia. O lea ua whafonga le tudu mawelu mame foi o le palmene le tu la fono mal mtanga le leo. Ia au te loe tele foi lo na sota inga wae pe o lea ua tu se ngā ruenga sa fia ngai malati e. Ia mal mtanga ruenga leo. E pe le te il tau popo le ngalai tu i ni tau wha popo e me se foi ni se o suinga e ono tu lai mai. La se fina ngalo lau fionga mista. Ia o tu la fono ai o to e wha foi e nā o le laise nei na o ta vale. Ia mankua foi la. O i la lewa mako kirkila i le check and balance foi i o whatinonga ngā luenga. Mani. Le lawa ave laise nei na o ta vale o ai kuulai i le tanga luenga leo. Ia le va ainga lama le wha malo singo tu la fono. O le la fa pena a fa pe fa kakainga. A fa pe la e la senge fo ila e ma ko ka vale ai e tu langa fo i sa fa longo e pe fa ala ku le mo le stick. Saule ka vale pi stick ala e va ai ku ia sisila ku le malo e le fe ka wila se le mo la senge a fa le kon. O ngala sia ki ko e le nga luenga le. Mali. Ia whapenga foi la pe whapea e kau kikiro pea i kula. Whongo ia sa karangoa nge mo mōri o ka avale ua lang moanga lang mea makai. Awa i foi la le ti e ma le malo le tunu o la feo ia ka avale ma mōri lang whapea nge. O longo winga. E leo whai fo ngā ruenga leo. E peila o le anganga tonu nā tu la whono na tu e se i whaenga ia e lua.
inga iai lava le mea foi le auange ia va ai le sim kanga luenga inga ia solo le ia whakingonga o kula fongo ia ai peila o le o le tūlanga la lea sa whaafonga mai fo ia le mamalo le tunu i la fonga ia e le ai ma se la fonga o whaapopo i kongo le suia inga le e pe e fo linga e se le whaupunga mai ngā le whainga o le keu e o le skala inga la vau o ka vale e koruala la fonga le mangingo mai lunga o le la fonga pe o le fio levi o le mea wale vanga whai mai e soangi o le LTA i le whakingo ingo kako alwenga fo o whengo awala me wapenga ia o mai lola ia i lesi la fonga wale wafonga whai e sei la le whainga mo me o loli la mamafa e fua lola i mamafa i le vea fo leanga i o awala e i fo i la le fi ale LTA e ku aku lungo o masingi ma mea whapenga e mankua fo i la e le kakau o ngā awakua le whiinga i lau kamai piki apu fo e ke la koe le se uka ma le loli le kosoa kunga le eskavera ke le o meanga ia o mea fo i olo o whai a kunga i fafo ia ma le leskalanga lau ka avale ia e ka o ka kou o le leskalanga o ka avale o le whaupunga le sa ua i lunga o kula fongo o le la fonga i le whaonga ingo le awala ele se mea fou la ele se mea fou o mea la vai sa ia i le kulanga o le kula fonku ai ia le fo ia anga ia le kula fongo fou pa wale merenga mai kula fongo fou ma le ke unga kula fongo o le fa fo i o le LTA o mea i o le singa ingo ka vale mea uma le se mea suia malo fafta ngai fa pole ngai ia le atunu u ngi ingisi la fonga mangisi kupe koko ia e se toi whamanino a le fofanga voi le a le whainga malo fou e man toi whaalua na pasi tavale ia walenga utau whaalongolongo atu e o le tutongia e tasi a pe o le la whaafa o saonga le o le tulanga lea o le tulanga ngā o le iai ia kako ka vale fo e la pasisi o pasi ma taxi o le kokongia e kasi umasangi ai o le mera le ua whai ua vae lua la ua whaafa onga o lea mga o mia le siaki whaalua o ka avare lau pasese ia le kausanga inga ia maukingo o saunga le mu e le whemalanga inga o le malo le tunu ia ngare vai lua a whape vole whakakainga whape o le whakakainga whape o le pasinga o le leisengele iei salau kala ia lea i le kausanga ia lea la ua vai lua kai 5 le 5 siaki mua le makanga o le kausanga 5 siaki lua ai pe o le aunga o le whamoe le whainganga inga ia siaki whaalua ka vale lau pasesi o ka vale aia malo le tunu ia kasiala ko le mea sai ei sa kofuale siakinga male tok sa kasi nga fa kasi o nga ia ka vela pasesi o ka ngo ko ai sa kasi ale ko nga masang ia le la wa ia le pa u foi le ka ko lu su pa se le nga fa pa u ia olai ia mor kai fa mama ma lo fa tai ta u le fina lo fa le lo fionga ma o le wa tu atulu mo parlemene tu la fono le tanga lo le ia ma o se tu le wan tau tu le me foi nei fa fita u li pang taluai o kau fekenga i leo mo malalti po ai fa singo ka vale lungo la wan e a pe o mana ia wa fa manino ati tu la fono ai nga fa pe i le kaimire nga fa pe o i dengo maua i le finangalo le mista o leo o le mea kongwa le nga finangalo i ai le mtanga luengo leo au mai nga le traffic au mai nga le traffic foi le e fai la control leo onga o lako e le lako malo si anga fa kula fongo e lo kaile ka foi le uska ile kula fongo ya wala ia ai ka fia o ri mai uma manga me wa ki denga lenga be vesi solo ai ma lo va tai ia o va ia tua mo moli mai fa tai el fai pulo vai bonga lo na mai valen ia la foi sa wata la sala tua le o le ia wa kuai ia mai ele la fonga le
stasi fo yo to yo like to le malolo nei parliament e fa pe mai ngai li poki nga mai le kapeneta ai le I faadia e fa ma hui e fa mtala wala o uma kingi pusa o sefe o kapo ki o malo le se li poki o ia ia ai o le kulanga lava ia sa ka mafai ai ia o ke ngo foi sa lenga o ke le o ele ama so mangu ia min pe se mangu ia o le ke mi uma so ke mo ai o la kilo fa nga malo I se me ki nga e ai ia le kamau ai ngo ka kai ko kasi ia sa fa longo ko foi mai e pu ke le malai pu ke le malai fa ngali ta puala le umia la le malai nga kakala e le kasiva fik se fulu la ia ke minge vanga ngala o le ia alu le face 2 al makonga alu nga fa popo le si va nga o le malai vale le fa umia ia o le lau kere fo I leo ai a masalo a ko wanga ai o la ua o kongu lava le lau kere fa kula fongoinga a le mere sai ai pea se wala ka vale fo le me sai ai nga o me se ai pa o le vale le pa nga ai o le lau kele fa kula ngai nga la o mga fai o le ala fa ka fa ko sa kala wa o le pe ka u yai I ngai fa se a fo I le kala ingo fa ngari ko wa ngai ngi viki Vanuatu o konga mai se ko o lai fa nga mo me o mala vale le mukia fo ia po aswem man ko asa unga aswem ia o ka ko mala vale le fangali o va male kolus ful kausanga o fa ia ka ko va o le na ka ko vale le ngol mukia sa fa nga mai o mala vale le fo ile ta puala sa design le lei mo vale le ia le vale le malo le vale le Samoa Airways Yoi. Ole umi foi la o mala vale le fatu e fa o nga e mei o $20 e fa se la umika ia po o lunga e o ka ko mala vale le lai fangali e fiku se la umika ko kiki a da po le be mo bia ai e pe ore kulanga nga sa o kilo ko foi I dinaio nga foi ia le company vale le o fa se a mai la vai kia fa se a mai kia o lo pe o ke fai me fa pico le Samoa Airways le ai ele o le sa o le sa no nga foi ke lo fai ai o le tulanga na ai on male vale le ale nga design le vale le ya twin otters ale malo mai le fierce sul kausa yo ngola ko fo le sapule io ai saka kaula I le tinaio ngal vale le saka kaunga nga ai le po le a specifications o le male vale o nga fa kau mai le vale le e fe kau ko ala e fe kau le al vale le ma Faleoro. Ia. Awa isi malai vale le ia isa vai ka ko. E pupu ua ku lo fangali. Ai wo fiula o de wo ko fo I di poki au mai fa pe. Le ma se di poki o ye. Man ku vo ila o la umkanga luenga le civil aviation I le WTI. E ka kau o nga yai uma ia mo meo famo monga ia. Ia le se famo monga ia. Lo penga ba ku fa mo e ke mi fe pa lo ka lenga o le nga va ku kai o ko se ku fa mo kai le kai o ia masalo o me fa pe a kongu sa fai fo le pe sa fai ku ku fonga fo se aru oi o ngai a o ke mangu I fale kongu pe la ve mai se fa na le va sa ke le va pa lu pe an le sa na ngai lo fio ia wala funga nga toi ko le alo lo foi soi fu le ko umar ko ka kala le malava le ia la ko sa o la ngole va ko o mo mai ka mai ia me ia sa fai au ku ngai mali e pe o le ala va ka la ngo e ka u le falonga finga lo foi e so soangi I
i le vaala lea le talofa Airways. A ia manga kua. E kolu va Samoa, le Samoa Airways, wa levango au mai. Ai fau mai le vaala lea. Madi. Ia, sa kaua la o ngā i le onga le vaa. Whaakau mai se vaa e kala whea ngai lam whangari. Pe a whai e fia lele i whangari. Ai lea ma se whale e kongo e makua i ke le whale olo mo ia. Madi. O lea lai kalangoa mai ai ia le fo isa. Ia, lana kongoa ngā kau kosoen ma le vaa lele kia whea. O le mea mo ia nga. Wa o lako va ai le umio malai va le kia vea e afe lu se la o longa winga la wa va le talo fa Airways e nga ke fa nga inga le afe mika o le pupunga o le afe mika nga ilunga fa nga ai ko inga va le sao ai le lang o va ai le ka fa yet malai va le kia vea afe lu se la inga ia fa maria inga la va le o le mea lai kopu e whaamalia le vae kasi. Ai koso uma koe ma vae koruan malo. Koso koe ma kangaka e o i kua. O le ngau le vae malo. E le o ke le karia la le koe ngā mea whapea. Ia, e pea o whaiaku. Ke o le au ngā ia nge i ke ua pe se me whale kongo fo le whape fia sau i whangari. Ai au mai kau ngei. O lea o mai ngei twin ora sa le Samoa Airways i. Ai lele mainga ia i whare olo. O aka sau ngei lama sa whai ka kia kukuila. O lale mea ka koe oso mai ai ka kuri mai a pia ka oso lo i ngā i whare olo ka sau. Whao ngā maritalo. Ia wape ngā fo ila le si le laha pikol ka kou moku ngei i uponu. E laka i fole la koi whare olo. E where lei ai o ia ole si vaenga i o i. Lau whionga sa whao ngā momo fo talo fo i. O le mea ngā sa ofisiringia, whaafewhea o ngā i le vaale i whangari. Nei ma se wha maunga o iei. Pe whaafewhea o ai ngā whaile clearance e alua le vaale i o. Ai o le mea mo ia ia, o le malaya vaale le makua i se whea. Ai o ke wha marulu aku i le kampangi fo ia le talo wha Airways. E le se whea vaale le mo whangari. Le au whakusa o ala ukala. Inga ia si la fia le tunu e se fe malai vale ai le vale le o se fe ana e se fe mai o saunga le mo peanga i oi faleolo ia e pe o ngai kalangoa ku ngala o se wo meo le au insingia vale le ia o faalongo ko e lunga le faingo manga ai o le merenga ia se fa mole se ku mai ai ama ko mo ke o le mo ke lo fai ma ko alu henga o le si tu tau o le wa melango lango le nu mali tu malo fia ma kwa fia lava ia le nu mali tu malo le o lo fa pe mai o le wa uma ka kala ai o le lava le ia nu malanga o le faingo me o le mere sa fai mo e ku fa kasi le policia ma le pulenga mleva le pole e pole fat o le mega kupu ai e o le sikaimi wale ko ngia landing fees sa le Samoa Airways o le e pole fat ia o ngalo ya fa penga o le mega kupu ngau uma le rua ngau le pole fat ngau le kampangi vale o le kaimi ngai le fainga le wai ai ia nga fo ya ke silafia e mo I lava e pe o ma o se uso ku o foi mal miskao o Samoa Airways o le ai e ka nga pe mai e ke le ko foi le menga pe mai lo mla vale le landing fees ma ko langa va pena o le fainga la ma ko fainga pisingisi le ai ma ku ko kasia e le ko foi le mero foi fa kas o le wa uma longa fain mla vale le ku ulo ia la ko le alisia lo male vale ai mako me I mako le si mako nga e le lango u fa longo ku ai ia wa uma ia siaki ma kulanga fa penga vanga ngai mela ai ki olo o ka fsiringia ongi mea fo e lengi mea e taunu e lengi mea sa masangi mai pe ongi si mea fo e fa kili
saunga le muai ia le vale ia pe kuranga nga o uia o le foi o ke kilo uia e lava le avangoa le e fa maku mai ia fale o loa e o fale ainga fangali ainga ia fangali i le waku umai ia kuranga ia wan me sa masangi sa fai fale o loa ko kongo le terminal foi le vale le o kafia uma le ai o le angai uma lava i fale o loa ma fale ainga alenu ma ia o le sifoi ngā mea o waki rei o ngā ngai ai e mangkua ia whaamari e inga uma vaenga ngā laua sa ukarangoa fo ila ngai ro makua ia whamei fia wakula ko ulo kokoesi o vaisalo malaki poko i o ia wa mauang ko ulo e whamei e o lea lava kau su e se kupe whaku ia ngā o e su e se iang ko ulo e mau loko ulo makam malanga ingal valele le to ngola fuol malanga i me fa penga ki e kilo ia fa mali inga kanga mali lo o le ponga me fanga malonga i te pala mali lo e fua nga me uma inga ia fa kama inga ia mamalu le tino ia nga vini melolo makua mai olo wa le wa imako ulo imaki poki wa mako ready fa ku ia so kalau sangalola ia o le kampangi vale il miskao vale ia amakaroka komea wala already mala vale ready uma me uma malo te lo foi tu ila tu fa fe ina le fofanga we sorry o kai me o ke o kukuila masaro o kai minga e ko se fu a kukuila fia ia le ai e fia fa nga malo tai ia so tai uma lava la i tute mam tafa yoi le nei o le la mai a ngani te le o tangata mai la toi wala nga lue e se mai alfa mani no ngai la ufio o fe tonu e ngata le tute le malo awa o le sa fa il finga malo talo sa fa ta ma wala nga lue e se mai pola tonu me le tu la fono wa te lo o me le fa nga solo le finga malo fo o le tula fono la ia o le kuranga ngā rua e ke mingei o le ala foi ngā o le ua ka oko kuai i polo keki a no o mala fanga mai tu malo ia le kama whainga foi le whaiala ko a wala ngā rua yuka a wala la le mangkua foi kula fongo te puala roadside whao ngā e whaiele malo ia a lela ua whaia i roa markulanga fo ia i street si e o i kua ia ala koeila ia ma fo i ma awalanga alue o lela ua i eire whainga fōunga e ma whaianga ma ko whaia awala fo i e arunga i kua ma main road e mei e lalai tangata lalai ia ma malo le tunu ai o ngi mea whau popolanga nga i yuka i le anga i whakoanga. Ia, o le mea langa e ngafa ma whongu whawai, ma upe ia o milionga mangkua foi. Milionga ngai, milionga kausanga fau, e lava mo koela la ko whaasoa i kulanga nga. Ai se kau sefe ia ka ko kupe i ngisi mea o lo fia whalelei. Kele io awala si mafo ia po fo le fia fai ma kua foi da kai pela sapari ile kulai man nga mea o i eva ngai le ala fanga eva le ke sale le silo ke va ia koi ia o mea nga kau se lengi o nga e fa nga lau kele le tunu ia ngisio o ko nga ase kai ai pe o mea nga le mo ke fai amor kai mi ngai e le fo nga fa nga ku pere ku malo e faiela ko wala nga lue ia wanga pawale me o koi whaka o pawale me ia keu whalea la vai sao kawa ia ma anga ila ko e keu wai kasia nga me sa i takaile ia le whainga malo ngai me reo le whaka o awala ai koe aku i si masinga e rei maskawa nga luai o sosolo le fue ia le kele o kupe alu le au nga o le kulanga ia Malaysia mea ia o isia ngu i Malaysia la le ku ya ua le i sole ia ka va ko ngimo awala ka lunga me ia papo vise ku lo la wa fa fo le
kai fia se full kilomita ai le man tata le ai ma se sianga foi ia e foi ai sa foi I le anga ia ku le I palau di fa le anga ia ku o e ko ki o la lo ma ia awala nga fa kwa I le ai ma se anga mai mau o kup ele o se ku fo ele fa pe ele manga o fai a o kilo le se fenga o kupe male ka kinga le ku wa kupe uma o le I ku kongo la fonga a kanga ka uma pe fai fa ko ia I lole le ma silfia o langa kupe le fai a wala ngai ia pe o se fainga nga o le ka wanga ia a kongo fo se kai ia ko su ya I fo ma we pena fa pe wala umi na sa tonu ai sa o se wala vo le nga tonu sa vai pero wala realiza se mangwe ka wa fa to foi I fele ia wala umi tau ta o ina I palauli ma fa tu ma we pena sa wala so ta I mai I na ia man to wala sanga I fai pule ngo fa longo to sa no va tu lan tar sanga ni fa fai ngo fe me sa ta to fai tu lan fa si mau na ia wala vo I fa va veina o tutua. Oi mo o le Cross Island Road foi lea kai pe kolos. Ia. Aluga o tala anopol. Ia. Fatu ia wala umi na o ia fa tala malo la le fonga. Ai anga sa wisa wala fa penga o siria ku nga kai mi. Ia nga. Ia man ko foi o wala nga le o yu kai pa povi. Va ko fa fonga la tunu. O ki fa amu ia o I pa povi. O I povi. Ia. Ki fa amu ia. Ore manga yo au wale o ia. Au leanga au wala leo ke maua mai nge ia nga I le me. Ia tangata. E a fion papa o I tangata. Ia, o le whako a lua kausanga a tapuala ai o le mea lawan nga o lea nga I ele mako a luenga. Ia ave lawan wha mua I mea o papa o ele malo le tinu. Malo wa sai. Ua pisa le atunu o le wa asainga le ngasau. Ia, ai o ke loa se mai pese tala la wofion. A wa o le malai va lele. O tangata fai ngā wenga. Ia, penga whaamari nai. Ala foi sau sila I lea ti nai ai. Lena na tūlai mai asun tēnei tonu statu tunu. Ia, o le akinga e lava ia o se akinga e kaua o se mea fo I lea ua tūlai mai. Ia ai mai se lava le tulanga fo I lea o tato hotels ma tulanga whapena. Ia ke roanga langonga umare la ko fia ma kulanga whapena. O le vaala lea ia uka whaalonga ku whai me uka o fia malo. I te ka o fia malo se va. O le vaan ka o fia le kula fongo le malo. O le kula fongo la nga. O le kula fongo le ia kia ukongo le kula fongo la. Ai ona la o le ngau ke le mai fo o saina la le fio mai ka fa mai Samoa ia. Ua peila ua la aloa I le malama fo I le company au mai va. Sa mai flight se ton. I le pepa nga ku inga ku ia la ko I le winga o mea I o charter flights. Ia, ua peila ia fa pea wa manga o so o vai so uma ai le mea nga va ko le pepa o le pepa e pule la ko po le fo pe fia flights ia lua e nga o le lua charter flights ko ngol lu su va so ku la fongo la nga ia o mai ala la ko so o mai le lua mal manga ko fo ile o so vai so uma ai sa ka kauanga kilo le conditions o le o ia ma kulanga fo ile o le kula fongo nga va ia ele ki o fo i o ngai ka fo i o ngai ka asia ka nga kupula la le mele wa ka o fia ko la ka nga luenga ele ko ongor kula fongo ia ngo mai lola ia ka ngo ko ki o va ku ia o le kula fongo fa mai lole o si va ia e sa ua misi de la kova ai. Io lala ua kaofia I lola io le lang ko sa lola le vai avaku. Ongo la karsanga la I le kulanga fa diplomatic flight. Le langa o mai lo sa we lol vale le ko piki aku ia ngai ka kai.
A o la ua whaanga solo ia le processing o la kolaisengi. O la kolaisengi maukuranga. O pawalan mere kua ingei. Inga o le kuai onga a koa mai ia mo meo o manga onga mo documents. Ia ma requirements a kakokula fongo le Samoa. Ia on whapenga ro leanga kilo pola se kulanga e ka wai onga avela isengi. Ai o ke mangkua foi le mako le kampangi foi le mau ke haya inga i New Zealand pasu. Le siakia va le au mai ngai. O ngala le e anga i pepa ma siakia le vaenga nga. O ngalongo mai rola ioa. O laua o le va le ia anga i mai. Ia o ke la o mea la e a foi wa faso solo mai pepa ma siakia nga foi e vaenga nga le paso. Ia ke le o vaanga o va fo. Ia a pelo e uma o nga whakaoko uma ma au mai uma vaenga ia. Ia ngā velo leo loko lai senge. Ia o ngā sketch o mai lo leo lako flights. Pū lea lako pe flight mai le aso. Ai o le kongula pe o ngā kou whaafonga foi whape o se tema ko a makai ia ngā lako schedule flights. Ia o le tula fono na e kolu masinga. O le kolu la masinga nga e ko foi ia lava kai me ka penga mai ia lako information e mga mia. Ai a fai ai vave mai o nga o le vave uma mai mea ia. Ia ma fai anga vave nga isu lako lai senge onga. Ai o ia se o ko kongo le iva suru afas. E fa nga solo ile mera. Se io si le tua fa mole la ufio. Ia wale fa pe mai tu la fono e lua malanga tono lusu varuaso. O la lo si la fia ai. La le mafuanga wala i ona mana te fa lua. Ai o le tama ainga le sa mai mole tu u le mo mia. O le tu la fono ro ku la fono ua leva. A kongo fo i e le o maukingoa e le o yengi fa maunga pe ai se a. Na la fai le fua. Ma foi o fai fo i e kua a fo i le tu la fono le nga le lua chara flights i kongo le masinga po kongo le lusu varuaso. Ai i le mako fa soa markilo ko ka ko fa nga malo gaming ai. Ia wa maka fo i nga ko e fai se review void. Pe kakala, pe fa malanga. Ia se me va penga. Ai por kulanga nga le wa i ka ko va ale. I fa polinga foi au makwai fia ia le mamalu fo le tunu i la o ku disi la vale ka ko ia me sala malai vale le war ku wal vale o makwai o le manga o ave se ka male o foi que le va i fa skele fo si anga fie e palasi lunga o malai vale ai o le mero ko vai o ku la i mai wala malanga moa ko kia se lauka ka ngalu lalu le vaama ko e ave o e se le lo se la mo ko pulanga ko ingai au si le ko o ka uma ia singa ma iska ka i ku kuela o fiki ko na fere le mai ngai o le vale ma ia i o ngame mali ia o ke kariko wala o le kulanga ngale ai e vavea o nga maku ia Bom calcala leva no le. Calcala com isi avango em fai on ka ko fa on. Ba tai. A le ala se tulanga o ia. Foi nga fenga foi le sa foi la ufionga ma Emirates mai fafo. Po la se tem la tabai o le wa le pifata tani mai ai mo malanga ia. Ba ko foi tapuala e o au fai ale meo ka o le ASA po le service agreement pe se agreement for le fa va o malo fai onga le mai va le le aku ka ko va le o ai o kampangi va le lava e feu ka i la ko pe se la ko chia po la ku la va penga ia a kongo o la lava e ka penga ia le atino o mala samo e weisi nga vai beta o leu tala fai toi leu kala fai ko ia lua pe la fai ko leu ko lo ka ko mol vale le ngai a wa pe le male lo final e lo fai nga malo ta fi o le tu la fono lo lo no winga la o no to su tu la fono le pe ele ai
ole pauale io e ongo ko e sui pe a ko e face review ai a fa pe a lua ia kula fongo ngi rongo winga o kulo ia yulai ia le silua ai ole melenga ngau ia vave o la ko e ko ia vave mai le information le mga o mia ka ko ia nga isu lo le la ko la senge mau ku e fela ko schedule flights pu le ale o la ko pe flight le aso e pi tau matau lo o fengo sto mo mo le tu po se malanga fa pe Tau na mai a fai tu la fono mai fo. Ole kulanga nga ole ASA ole mele le agreement lenga saying ye finga maroka lu ai pe au ka manko le luaf sublima. Pole luaf sufa luaf sublima lo ka manko ai saying nga. Yang o malenga saying ku ai ala ia. Ole amakanga la susu enga fo elenga amakanga mai le vechen male kwanja smakula nga fa pe nga au ka wa ko ile senga lima nga fai ma senga ia ngo ukar ngo solo ala ia I miska ia peila o sa nga fa foi mal miska o sisio manga ia maru kamane ma sanga lu kala ngo aku peila la wale sa kar kala ngo la wat kulang foi le nga inga mangal kulis ia ai mga o ia kamala po ale aveia nga kalo o nga fala wainga ia pe sa le lavala le leima faufaunga ai pe nga la pe fakasiala ko male ia la ua male au senga ile le kilo leima folo mai kula fongo olo ia nga ia la ua fio fa ko ia lua mari di e ka ofi lua vale le ko sa sei uma le au mai uma meia ko mga oi mali yon ko kala kule lu vale ole me foi le pe mali e la vai ya wai e ko ke so kuri a fai lor kiuke e fai a kiuke ka ele pe o no foi ngai uma ai e sai kolosi solo le fatto e foi voilà ko ya ko kuri la uli ya le ai la uli e fasaro ka mal me nga e wala ya we ile ya la tino mele yo foi la ya ko susu yo fa ko ngai miska fa mole mole le ai o la kula fongo le o ke fa ya ko ai wanga kai ia o lua fa nga malanga e ko e mo le si lua malanga ia yu lai ai fa ya ko e vave mai o ko ia vave foi la ia so le wa ma wanga ia fione a ke lo ngo ia foi se kula fongo ke wa ma wa yo le wa ia just pico pu le ala e ele mata upuna tu lai mai masina talwai a tonu fo umona ave lungo penga te fai langi so fina ngalo a pe le mele tau tu la u fiona o le process foi le fatinongo pepa me va pena I se va sa mo le motu atua o ia poto lau po fe lava e anga I mai tonu tatu tu e le se va la passa se pe o le va alia a wale na tu poi te lo la fai so enga pe a le ale sila la o fionga I le meta tau nei ai ia ai pe na o tu foi se li poti na fa tu la fono lim tau le foi na veve sel tatu tu o que le foi a kala fai le va ai o le tulanga lava ia o le lava sa uia uma a wala fa tula fono I la unga kilo inga ua kaungo o mai wa ukere iai ai sa fatino lava e mtanga luenga le malo ala ko kiuke ia umare nga luenga le soifua maloloina nga luenga leo nga luenga quarantine al wakul nga luenga le al kiuke al customs ia fai uma clearance o mea kilia uma ia le vale ia o nga I mai rola ia I le officer of malanga inga pole immigration o la koula I sua le ko inga pe mika nga pengi pe mika ka fao voi o pe mika la fa pisingis o pe mika la nga e fai mai o la umkanga ia a o pe mikalanga le ka uvoi le lalo fa kula fongo o term sa lai fa o ngai ko kongo kula fongo o mo pleasure craft boat
e la vea ila ia ko inga va ia pe fa pe ngi va ia si mai ainga pe o mai fo ia si sa mo ku se lea ma meo va fai la ma meo va mel va si fo ia e pe o le kulanga nga dia e mai nga va nga ai o le mea na o sasi le maka upule o mea ia e notify mai la ia o maka nga renga mako e le va e le mak fia ku sa mo ia o nga so ka ilo le mako i pule i maka nga renga o mai an malo o le mea la ua kupu ila i le va le o leo mai ma pepa pepa ia fai la ko kilia mai le customs a pukuila wale au mai la o mai malako ai ua lafo mai le imedi ngo fa ngalo pe ngai lang ia kia u ongo le ku la fongo o la specifically ya fai mai e ke hand carry mai ya pe aka kilo foi la i imedi mai e kukusa ai onga la o ai se kulanga fa sori kula fongo ongo le au mai o mai mau mai al maria foi la o kula fongo ia o le kula fongo la le maritime al makom kanga ruenga MWTI e longa kilia ele afo ele kiukere ele se va pe o le mako malmlama take over mako va ingol la o le mamlama anga kula fongo al maritime ia o le mela e manitoa mai lola le MWTI fe mea ruele va ma fa longo pe ingi si mea mga mia moments umala le va e afo fe ngai mo tok fe ngai mako o le mela nga kupu o le ala wa isu le pe mika le immigration avala ko e ngale o ka fa so le au ka fa le la tunu ai vidi mai le va i la CEO o la ko e fio e avela ko me o manga fa el kilia ki oke e fia avela ko ainga i o i sava ia kilia ko e la CEO menga ngale ilo la va ele immigration wa kaula le va sallo o kuloa le vidi le lo kalo malva o ngala o le la ko pe mi ka ngale o ka fa au ka fa a o le ngofo fo i mako male pe mika e fa kanga e mako ngalu le va kaula lo ringo le anga so tenga le o fa fa le ko ngol so ka inga ai o le sopo i o kula fo ia la wa fa nga luenga ke minge o le ako ilo malava ia nga luenga ia iong kam faila i e fa kalango ai amai me ka o va lele ma va sam e mai mare mele ka o nga ia i la lo le o ka nga luenga o i lo so se ko o ia ke mawai ia me ia alango ka ko kula fo o fa singa leva Malaysia me se ka ke sau se o mal fa sa pasui ke la ka kusam ta funga mal mele o fa ingi kula funga la ti ai male o o le mele ia le fa sa o foi le me foi le nga ba ko mai ai e lua wafu e pulele ka pagiva lua wafu e pulele le makanga ruenga o wafu makaula ia o sau ko ave me ka unga ia ia le fo ko va ko malesi me ko masalo pe ko fiku ngisi me ia ka ko nga in me ka unga ia alo fia ia ne fina ngalo le kuanga ka ko fa fonga ku ia le ala fa ko sa o le me ka fa sa wa la unga ia o la unga nga le la ia o la ka ngaluenga ke lenga o le ka fa sa ia au ke ia ka ke fiwa e foi le polano fia le kuanga ia me u fa ia me sa na sui sanga ia le malo ia wa te lo fa pe sa il capene tala to ne ye fa pe me usa a to lo pen fa sa na te pe pe sa fe ka ngo fa sa o fe o fa il smart meter ia ke le fa fika o la ko ai le ke le fa fika uli ngai smart meter o le la vai o ko fo i su nga me o le kulanga la ia e ka wa ko ia maka ko fa ku smart meter ke le o fe ia inga po le si fo i me nga ko pu mai si me o le ala vo ki sa mo kilo aku ma o
e sa o kala lo makua le le lo makua le makua inga sa le au o le makua ke lo le mea ngefu ngefu ngi mea ai ngefu a e ui anga manino ai kasi ngā whaafika au leo lo whea ngai fo i mare EPC kai minge ia o ngā fo i mea o smamita awa o le mea le kupu le sama ngai ar cash power cash power wa a whaape arua fo i le blank ia displays wa ia e pa moku lo ngā mare e kisi ale mea lo koe vai aku e smamita e arua e blank ala e ola le ainga ia o ngare koe pole mai lo le ainga o fai a ngai mea ai le wa ke le kala ia o le kulanga nga ai a kongu o le lava e kau fuku nga ia kuama al mele manga e smart mita i ranga wakele ia mika wa mai e mwhaianga poro kala me wha cash pau e me se la fale ia wa smart mita kemini ia e peanga o le kala whakai e konga kaulanga fo e puku ia fale langa e carry le mole a fo ia le communication ala ko e ale frequency o so ku le si fale ele work life i kuaya ka ko ma sa vai o nga mabau fat ia Malaysia me ke le lava le ia me ka communication e fa nga ia le system le smart alo va tai salo le sul muli la ufionga wa fa la ulo tu sta yala ala tanga wenga ia te le senga wenga la titi ia ma o senga wenga foi o le afua mai ai ia nga yo inga ma ia wa yo fo va nga le puma le foi la lo va nga la ufio ia o ke longa ua ko whaafonga fo ia i se tāpenanga puala ia o le mea lenga whai e o whai ngā ruenga o le mea mua le ua kupu i Samoa o le kele ia ua kiko kongo le i le komiki fo le komiki o kauafonga ia a vaku ngei i a pili o kong sale fo i e o mai fafo e o mai kusi fo le mea kusi fo se plan o le mga ngā luenga ele la loi fo se lau afe Amerika ia sa whapenga fo i la le kula ngā sai ai i fo i ai kongo lau sekta a koa le le PC o le vai ia ngā o kurola i o le fionga fo i le ripura le MWT ai fa mai ia no fionga o fia whaika ko sekta plan e fai fua ka ko ngā ruenga whakaoko le ia whaonga le attendar ka ko ngā ruenga whakat au ngai ten o ko e fai o leo kei loa le ko mai malo la ko wanga wha ai pe ua masangi ai fo i lea i mea ia sa fai mai fo i fai ngā maro ka ruai o le whape fua whasara rau kong sare ia saun parang fai i ai o le mea lau ke whako ai ia o le wafon ki lo mai ngare saulora ngai e o loa malo ai saulora lea ngare ngofoa ai fai au mai information lea au mai le information ko kongo office ia ngau malo lea kango kusi de o le iva se full pasengi o ka whai ngau ngā o le nga ka whai e maka ngā ruenga ka whai ngā ruenga ai alua ia malu ngā tu e ngarang o whako e le pule ia fiolo fionga vai ka ko ai ngā ka ko sekta o i whai le lang kulai mai ngai me le o ka kala mai o le kai mi mua ngai ma o se sector plan mua le o a fai lava e alom fa nga uma kupu mai e fo i o ma ia o mai lo makama fo i kama tona si e o mai o le World Bank o mai o la ko lo o la ai ma fai anga fai ka Samoa ngai me ia a le lui o le lui ma lo wi lo le aka mai o kupu mai e o alom whanga o le ngā lulua i le maka ngā luenga. E le ngā o mako fo i sekta ako. E o fo i si maka ngā luenga le malo. O lai sau whawhai ai i a alom whanga ua lava lako si le fia. Ai o le le ku ua i a i o lava. Lava noa. Kakao mia. Kakao mia. Ia o pesa ingi au miro man fua le. O ka le lope ngai ingi ngā mea. O ngi miro, mangi outside, mangi inside, waka leilo. Ia, ai pe o se kalaku le ngā fia fo ilai le mako plan.
o ngā laua ia le kūlanga fo ila laua ku officially ko kong la fo ila laua ave le World Bank ma le ADB mea mga o mia e ave fa mua la laua ka kia mai la le ka ko awala le i vai koloa nga i kolosi marisami nga i mai songi ke le ka ko ngā luenga ngaua wa whaka kia mai ai e o fo ila le whaingo le wafu o i aingarkai ia o le si vaenga nga e ke le ala isi ngā luenga o la ua whaupopo i lunga ua o le document ma le plan le pau ale o le plan e kilo i ai la kama i lau whaikupi e kilo lo le mea le ua o se official document al malo Saulo i fo sa ngā ruru e mai lom whakupi e kau whau po i la kou e whaia la ki ngā ere Samoa la ki ngā ere mea la ngā sa ngau mai ia whai se plan ale ka ko malo i ka ko ki ngā ki kele ia ma o te lola o se lu i tele mo tele mtanga ruan la le tol fu stu tele al malo ma whainga la ko whaia e mo i lava o la e whakingo a ngisi fo i o le malo le tunu uia vaenga ia ia mo meo isi fo i vaenga i le ka kaulava o nga avea le amangoa mua yo ia wa le si amenga ngo va ia ku ia le vakunga i o le gender sport ia o le kanga ka sau fai training me ka procurement ai ok meor ka ka i lon me le procurement tono le tunu o le nga au mai le inkia mai va fo sau ia le afunga nga le sau ai i faria di mai ko ali o lo fa mai ia i me di mai lo la o mai ka ko me la o mai ka ko me pe ki ko se la o america le kokong afele ko se la o fa america ko ia o ngai me ala ia vo ile o le ala fa ko di maka ia per ka ko fa nga malo inga ia fai ia se fo ai mai se ka ko ka ia man ko foi ka ia o scholarship e ko kong el malo ia o le si foi na merga ia ai a feo ki ngai ka mai ki alo mo fanga o ele la ko mai fi ka ngo fi mai fai ia la ngai do fai ku lu ngai fai le la ku ele lu i sim ka ngal malo a fai e ma fai ele sector le ma ko le MWTI o le LTA o va a wafu IPC blai vale a fai mo que ma fai nga fai le mele e ma fai fo ela ko ma fai ya e wa o que o fai ka pauar me a u yang alu ka pua ia ai fai mai ala o lolo e ma fai que leo le nga va ai ko kongo ma ko vai ma lo va fai ya o la 1 milion o te ama lo lo que ti lo fio ma wala que lo wa fanga solo solo milion o ia ma que va la valai ma le miska o milion ia o ngaso solo le lava ia ai e ser finga ka fo io a que lo lava o la lava wanga inga fa uma sia ma ko seding mana ia ia wa o ngā ruenga la lea, o ngā ruenga lola ofisa fo ia wa uma kofi e ko Komiti la koula e follow upinga ia ko ngā mea ia i le koe la ku i se fai pule koe fai o la wa uma ngā kofi aku la ko o la ko ngā ruenga lea ia e pe ia o le mea ngā ia o fia fo ia si o kumalo le kere fo i o ngisi o i polo keki wa avaku a paua le piko la fia e kau fia ku wala lofo ia i le ele makanga luenga mal miska o le koe suinga o ngisi kaiala ia mankua foi la mako kako i savai e foi la ia o kako foi kanga ka paloka ia makaka foi o le au mau ngi upol e kauonga o ia i la fa ia le mera le o ia ia nga o kako wa le savai la e ia i lalo la le o kaiala ia ala wo ku ala lo ia e o foi la ngai e me sia na ka ko ia ngai o sa va ia le ia ka ngai e ka foi nga fa sa fu ia le ia ku la nga fa mang ia ngai ai o la wo ka di mai le miska mai fo kwa ia le la masalo le wa o malole le yungi ngai ia ko sengi foi le similion ia ke lo le a ka di le
ia kalsanga fo ia sio kumalo le papa au ngi I kubuangi ia va penga fo isi kumalo alo va tai ia pada tu lau fionga no ta tsi fa tu leina te le le te ma inga bais le fa manga wa ma le ia lau fiong ia ma ia io sa no ngale ripo ia matawalunga ta por kalame o le SOALEPULE wal fa fonga mai le tu ma le kasi fa pe fo tu malo ia okay ka ko lava o kele maka upo ka kalango ai ava ko fo ise fa mal manga o nga peango o kalango ako o le kele la fai ma fa I maka upo ia ai paula vale ko la lo foi le ia ka po I mai pe le fa o fo I lo mai sa so se kasi fo I o ma ko vai nga ma ko kele ako ko fa kingo ma ko kiuki ai si o ngo sai sole ka vai aku vole kasi se upo ko mai sole oka ka ke o fo ke le aku polo ke kire ko foi ai si o ko walo lo fa ia ai I le kulanga la vai le ke le o fa sidi ma me o fo I o lo fi mamla mai ia le atu ia pe ngo fa ia ko le se ako ia ma ko ai ka kalo mai pe ma ka ko fa kalo fa kasi inga ia kingi la wal fa moi pe o ngai ka ko fa nga malo ia manguia uma ia tatu tu mo tu langa fa penga ia fo se upu sala ia ko fo I mai o lo ngei ia po o lo le lofa ia fo I mai o lo le lofa ia ai manu te le ina lo fa sau I le nei fo ia fia fi soi fo le fa ponga tatu kalama le SOALEPULE e pe ona vai le fionga fo triple to fa ia olo ia fo va ai e fai ma malo fa lo ngia ia le fionga fo il ministau nga nga tele tato malo e tali foi tau ni so fesili na langa ia il por kalama le regol SOALEPULE tato te fela il polas freile fa te tele lo tapo in Samoa io fo tali wato la na fionga ia mesel fenga in fontanga fa pale bene mo ni vai tau am dia lo fa so ngai po to fai so fo